Lijep pozdrav i dobrodošli u moju novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Očekuje nas dva duela nova u Ligi nacija. BiH reprezentativci se danas okupljaju na Ilidži, Barbarez već imao glavobolje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine piše ovdje počinje i Hercegovine. Zamislite novinarske greške i nepismenosti. Počinje i Hercegovine umjesto Bosne i Hercegovine. Hajde idemo dalje. Bosna i Hercegovine počinje pripreme za još jedan ciklus, ovaj put u pitanju su oktobarske utakmice u Ligi nacija. Naše momke 11.14. oktobra očekuje se domaća utakmica protiv Njemačke i Mađarske. BiH reprezentativci okupljali se danas na Ilidži, a svi u hotelu moraju biti do 16 sati, to jeste 4 sata popodne. To je selektor Barbarez naglasio za posljednje pres konferencije. Što se tiče priprema do ponedjeljka do 16 sati, svi moraju biti prisutni. Nije mi se svidjelo kada su dolazili kad su htjeli, 1 minuta kašnjenja gotovo je, naravno. Postoje iznimke, ali ovo je sada pravilo, rekao je Barbarez. O pripremama je govorio direktor reprezentacije Emir Spahić. Pripreme su u Sarajevu jer Zenica trenutno ne dozvoljava te uvjete. Zadnji trening će biti u Sarajevu, nećemo ići nigdje, nisam za vožnju, to nismo radili ni u Italiji, rekao je Spahić i dodao: imamo informacije da je teren u Sarajevu u odličnom stanju, trening kamp trenutno nije idealan, ali uskoro ćemo krenuti sa adaptacijom i nadam se da ćemo se vrlo brzo preseliti u Zenicu. Na dan utakmice idemo direktno na stadion. Nije moglo bez problema za selektora Barbareza, sigurno je najteža vijest povrijedila fudbalera Salzburga Amara Dedića za vikend derbiju protiv Šturma. Više u stanju povreda znaće se danas, ali selektor je reagovao i poslao poziv U21 reprezentativcu Nailo Omeroviću koji igra za Osijek. U hotelu Austrija i Bosnija na Ilidži danas u 7.10. u 17 sati na rasporedu za izjave za medije u 18 sati za fudbalski klub Sarajevo u Butmiru reprezentativci će odraditi prvi trening. U narednim danima će biti i ostale medijske aktivnosti čiji raspored će biti poznat ubrzo. Za naredna dva duela protiv Njemačke i Mađarske na spisku selektora Barbareza nalaze se golmani Nikola Vasilj, St. Pauli, Osman Hadžikić, fudbalski klub Velež iz Mostara, Martin Zlomislić, HNK Rijeka, odbrana Sead Kolušinac koji igra u Atalanti, Nikola Katić, Cirih, Jusuf Gazibegović, Šturm, Amer Dedić, Salzburg, Nihal Mujkić, Partizan, Ermin Vičakšić, Eintracht Braun, ne znam ovo, počida baš je teško, Adrian Leon Barišić, Basel i Stjepan Raderić, HNK Rijeka. Vezni red: Haris Hajradinović, Kasim Paša, Benjamin Tahirović, Ajax, Ivan Bašić, Orenburg, Dario Šarić, Palermo, onda Pleremo, tako nešto, Denis Husein-Bašić, Koln, Dženis Burnić, Klajser Kašen, Armin Gigović, Holsten Kiel, Ifet Đakovac, TSC, Esmir Bajraktarević, New England Revolutions i napad Edin Džeko, Fenerbahče, Elmedin Demirović, Stuttgart i Haris Tabaković koji igra u Hoffenheimu. Jedva sam, brate, nabrojio ove klubove, stvarno mi se nepoznati s neki, ima, ja mislim 5-6 klubova ima što su poznati gdje igra Edin Džeko, uglavnom ovi napadači, neki vezni red, ovo ostalo stvarno nepoznati klubovi, mislim, trebaju da se uigravaju tim nekim nepoznatim slabim klubovima, ali eto nisu za boljeg levela, tako da moraju bolji kvalitet pokazati da bi igralo Manchester City, Arsenalu, Barceloni, Real Madridu, Bayern Minhenu i tako dalje, mislim, to moraš pokazati, biti maher za te klubove, trebaš biti brz, trebaš imati dobru realizaciju, dobre golove, da glavom, nogom, nemam pojma čime, samo sa rukom, naravno, mislim, to je penal, mislim, stvarno ja šta pričam, ali eto, malo da dovežem šale, tako da eto, Barbarez je okupio ove momke, sada se igra protiv Njemačke u oktobru, protiv Njemačke i Mađarske, ne znam sada da li će to biti uspješna misija, imamo se nadati šta protiv Mađarske, da Mađarska isto kao mi reprezentacija, samo jednu imaju zvijezdu, taj iz Liverpoola, ne mogu ga izgovoriti, napišite mi komentarima, mislim, ne pamtim dobro te igrače, tako da, protiv Njemačke, Njemačka, znate, mašinerija, igrali su 2-2 protiv Holandije, isto tako Holandija je predobra reprezentacija, Njemačka će nas samljeti možda jedno 5-6-7-0, možda i više, ko zna, ne do Bog da dođe do tog debakla, jer jednostavno drugog načina za pobjedu i neriješeno nema smisla, tako da dadnemo barem jedan utješan gol, ovo ostalo se ne dadajte zato što je Njemačka predobra reprezentacija, imaju predobre golmane, predobre igrače, trkački, napadački, sve ljudi igraju, svaka im čast, mislim, to je jedna reprezentacija treba da ima, tako da Bosna i Hercegovina su još u igravanju, nova generacija, smjena generacije, novi mlada krv, svježa krv, nova imena, tako da eto Edin Džeko, ko zna kad će se jedno prostiti, pa će nam biti još teže da imati tako velikog zvijezdu kao što je on, tako da eto, to je bilo to za ovu epizodu, like, share i subscribe, mi se čujemo u narednim klipovima, tada lijep vam pozdrav svima i čao.